hi Akasfani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya UDNPA Minister Puke Sabdang chuan Sarkarin akalpui mek bana kai manga kai chuwa thei tur chuan mipuiten an ban an phara an pen chuwa ve anga yati Weme relin khom Aizawl ani chuan rui hlo do konga Weme tun aya chakzoka malak ni se anti Union Cabinet chuan Space Sector atan Venture Capital Fund hnoya cheng vebel satman remti Union Cabinet Committee on Economic Affairs chuan Rail Project pani cheng vebel se sangruk sir somko poriat sen turapom UDNPA Minister ke sabdang chuan sarkar in kalpui mek bana kai manga kai chuwa thei tur chuan mipuiten an ban hara an pen chu ve anga yati voina Aizawl Club Park Aizawla Din Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission DAY NULM noya Aizawl City Mission Management Unit Puatsai Nithum chung otur DAY NULM Festival cum Street Food Festival honna Minister chon hetwe soya UDNPA Department na poimo berte jingami chu DAY NULM ani thu soin hemin hnuai hian masona rural din nilo mishing tak tak te wachoi kana ani awangin apoimo in atuyom hle ani ati Minister chuan an department na thokten mitam tak ezona an siam saka na thatak an thok chu atok mai lova inzar phara mipui tamle zolin an na thote no hriata an lo hlok pui dan tura puan dar na tho warangai ti a puan zar na publicity atana indian no turin department how to te afui bok ani he project lo tel ve du self help group din du dam kan omani khot chuan sarkar chu a import fan zel theya atam the ang berin self help group te hidin theila DAY NULM Festival cum Street Food Festival honna in khom hi UDNPA Secretary Pulama Suma Pachobin ka shwen DAY NULM State Mission Director Dr. Andrew Ace Vanal de kachuan akal phung le mission hnoya hmalang sang sang le machopte asoya festival chu DAY NULM hnoya ham thana dong tu te ta na bua sai ni in district sang sanga nei thina ni a tun tuma mi hi avoi thumna ni in district danga po komti lama an neya voin festival a hian ham thana dong tu mi somli pasiri te telin hemi te boy pui hian stall som pako honani voin festival tel pakhat Aizawl te ko sauda khosa la lompui chuan DAY NULM hnoya pon thui training thu soin thiam thil pe tu UDNPA hnoya DAY NULM chunga lom thu a soi ani Kaming chu lalompui na tui kwa sauta hian chemeka de NULM hnoya hianin pon thui tailoring ka training ve a chuan ka training zo hianin designer hnoya ka thok zui a tian mani into delin ka omve theita kalom le meya he department hianin keimani thiam thil min pe a mani sum sen ngai lovin ezon na tlak thiam na min pe ka wang han kalom em ma chuan hetiang ang hun kan thil ti vete tho chuan hun thatak exhibition thatak min pa se saki kan lom em ani Center for Environment and Social Justice CSJ chuan Sarkar Department pali achangtu Minister theuta hna Mizoram 12 swak thil sang sang hum hana dan kengko thaturin an ngem CSJ hian Mizoram pona tanga bel puya sangha chi le no kota Mizoram hun sang sang tanga zur kwal thin te ti top turin Fisheries Minister ngenin an ngen chan chu tual chung sangha Aizawa anchim rana satwang ani thun soya HNVT Minister hna Ministry of Animal Husbandry and Dairying in ui then khat mishing se ching ne mishing ne van tlang ta na hlau om thei India rama uilak lu akhap te chu Mizorama lak lu khap ve turin an ngen bok ani CSZ te chuan Environment Forest and Climate Change Minister hna ramdang thing hnim thlai le pangpar tual tro ta na apoyem ti zirchek masalawa lak lu kho khir turin an ngena Horticulture Minister hna rampon atanga thlai le thei lak lu le ram chunga thar chuate thlai won thana le lo tur manin Mizo mi pui ta hrisel ang hong thei wangin zirchianga khap turin an ngen boka CJ te chuam Minister te hmalangna an ngai venjui zel don ti an soi bok ani voina weme relin khom voilina ardeng thoma hall Aizawl ani chuan rui hlo do konga weme tun aya chakzoka malak ni setin an rel weme president pulal masona kai shuai weme relin khoma hian palai mi sangkhat za samru palian kala relin khoma hian weme khoi agenda pariat le sarkar khoi agenda palian pasani kan correspondent report ilongai thang u
Waime rorel in khom voi lina ardeng trauma hall Aizawl ania hian waime khoi bika final le thiang limna konga mason theinan bollo paidan injir tir ni se antia plastic burin Mizoram ati chetna sata wanga man tem dan injir tira hildanga man tangkai dan kong zon ni se anti hebaka hian kumtin furpui lo thlendona inven lok na turin film khurna hapta state puma man thin ni se ti te NHIDCL nuaya Mizoram kong pui siam vilzui konga malakte rui lo do konga chakzoka malakte chakzoka Mizo trong hum hal konga malak chunjomte waime in khom pui lian nei lo kuma sub headquarters waime in khom pui nei te company corporate ten Mizoram chunga CSR tamjok an man theinana malakte an rel ani waime ro rel in khom hian sarkar khoi thuan pa zinga Mizoram ral tlante omna muntur enkol dan tu le kai shoina mumal tak sarkar in siamin khau takin keng ko zui ro se ti te Mizoram lok ayukta in thu boy chui tu tur investigation agency ran pa an nei theinan malak ni ro se ti te tunlaya school chen khatin pol li thlenga Mizo subject an la zir mumal lo chu sarkar in mal ro se ti le Mizoram Education Establishment and Management of Private School Rules Sani Paruk Elementary atanga Secondary School chu atulanga siam train en non ni ro se ti te an pasa wai ma chet ni thatni in kai soina en non ania siam that ngai tole siam ram ngai te ti that ngal ani bok Vanal Ruata Akashvani Aizawl Waime rorel in khoma hian Central Waime Assistant Secretary pu Fabian Nalfokoma chuan hruai tu hlun choi moina asema General Secretary Professor Marsom Lenen Ramngole nung chahum hal thalo man tuin hum hal thalo man luidung hum hal thalo man kumpuan bozui thalo man chanchin bu thalo man le Waime chanchin bu la thalo man sembokani Central Waime Treasurer purone thangan kumsani somni police somni panga Central Waime budget atana cheng noi zani pathum singthum sang khat joko somreta phar chororel khoma hian pomani bok Mami District Agriculture Office Mami Chuan Nizan Khan Government Muga Seed Farm Marveng Mamita Muga Silkwam Pangang Fawang Seed Crop Bodia an khoi mek chu pangang kokun turan seng khom he huna hian District Agriculture Officer Pulal Biak Lu Aral Tele Agriculture Extension Officer Pulal Ram Chona Baka Technical Staff Dangten pangang khoi dan ne akal mangte an hril fi a kun thok tu te ne na hlanani dan ne pangang seng khom na ta na man lak dan soini baka pulal bek floral te chuan thazok le changklung zoka sengkhom no hun labo sei zelan tum thu soibok he huna hian muga silkwam sengkhom ani mai baka muti pangang khoi mek te po en ho ani nen hi otur James Daukhuma ku chuak zir ho na government rang bana college a wen khan bo sei ni a Mizo Department and Mizo Language Development Board Trunk Competent Board say James Daukhuma ku chuak thon thu te zir hono hong tu Mizo Language Development Board Chairman Puala Lenzola chuan James Daukhuma thon thu zia thiam zia te a thon thu zia te hmanga Mizo culture alo von nun that zia te soin le khazir sang lo ni chunga rentin dai le khabu ziak thein isi dan te ba ka ale khabu zia hlu tak tak te hmanga Mizo tong ti hausa tu le mason tu ani awanga Mizo zinga basa saman tong hasbarani dan te a soilang ani nin hi national seminar a hian thupui sang sang somle priya soi ho turo chop choni a heng thupui sang sang manga thuziak te le khabua ti chuatum ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pon ani Union Cabinet chon Space Sector atan Venture Capital Fund noya cheng viable sang khat man remti kuma chungin Venture Capital Fund noi hian man tur ni in kum khata cheng viable za somnga tanga zani somnga man turani a India Space Sector ti changkang tura malak baka angai tu na thar mang wara ram e bar masuna tura kalpui ani ang Union Cabinet Committee on Economic Affairs chuan rail kong project pahni cheng viable se sangruk jasir som corporate senator pom he project he in kalpona tha siamte zinbe wa ol samnale bungra phur kolaman ti hniam konga a tholok le dona project pakha joke railway line thuan hi narka tengans atanga rakzol Sitamar hi le Darbanga baka Sitamar hi to Muzaffarpur section atlan turani a ase zongi kilometer zani somga proka thui tur ni in Nepal marsak le ramri muna omte tan bungraphur ko le e barzuna konga atangkai hle donani he bakin union cabinet chuan erupalem le namburu inkar kilometer somga pasire thui rel kong sema tur pomboka he rel kong hian Andhra Pradesh a Vijayawada le Guntur district le Telangana a Khammam district te paltang don ani Chanchinthar cherti tomna na tlang pui UDN PM Minister Puke Sabdang chon sarkarin akal pui mek bana kai manga kai cho thei tur cho mi pui ten an ban an phara an pen cho ve nga yati
Way me ro in khom Aizawl ani chon rui hlo do konga way main tu na Isaac zoka malak ni se anti Union Cabinet chuan Space Sector atan Venture Capital Fund hoya cheng viable se sangkhat man remti Union Cabinet Committee on Economic Affairs chuan rail project pahnih cheng viable se sangruk za series som ko poriat se na tur pom chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani